file and pay. Me, it was any stress. Set a deadline like me June 30th. Sio extend. Sindio? Kwani kuna kulipa? Kufile ni kitu moja, kulipa ni ingine, na lazima upande zote. Simi nadhani hiyo ni ya watu wenye wanafanya kwa maofisi. Ai wewe acha kunienjoy wewe. Mimi niko jua kali. Usipolipa unachapa mapenzi kila mwezi. Hakuna kitu ni stress kama kufanya tax returns na kulipa kodi. I'll get somebody else to do it for me. Last year I filed bail. Kwanza mapema. I filed it on June 29. Lakini ukulipa, ndio maana ushapoma fine. Hey babe. Kwani whose side are you on? Nilisha file na nikalipa kitambo for my salo na pia my side hustle. Hata ni rahisi. Round hii, make sure umefile returns. Na ya maana zaidi, umelipa. Jijue, halafu jibeta. Margo bangio mwancho morigereria chinsa ibere ase juma ya bene yechitariki 19 aso mutienyi ogatano narimo. Karibu sana ase kionga chinsa ibere elionkomanye aitobere togo kwariganiria ase nchira ere yobwikirano. Wilson Makori na tokubwaterana nere kurugalia sensemo yebimanyererio na inche ingoko ya letera nigonkuru kwa Ruth Kemunto isaransoike elionkomanye aitobere togo kwariganiria ase nchira ere yobwikirano. Togo chakari molioka umuwaziri we chisemi umusikia Julius Migoso Gamba uyuringe ime county ya Kisiri tukulia rero nigabere gako gikiria ebikole byoko yuwe chiskuru ebyabere bikoene kigwa ase chinsemo ime ensi ya Kenya asabere kagotebabuna ebyo nigo byabere bikole ntwa kubwatekana na aboro kiwa abwo babeire bakoborwa amasikani na boigo obungaini gokona korwa seskuru ya Gianchere Friends ime ya Keumbu nigabere kagotebabuna nigere buya aboro kiwa kuriga chinchira cha bene chiokoerera amagani abo Natalia Sokwe muke bitambukiro na gusamba chiskuru umurikito Daniel Onteri na roboti ruo asowikirano ase nkona yaye umwaziri ga wechisemi musike Migoso Gamba chingaki chilituko lya masomo ase skuru ya secondary ya Gianchere Friends yigotoka Keumbu imenyari bari chache county ya Kisii nigagikiria emerere yo ase chinguru chigoro ase gotebuna amasomo nigaturubanigwa watekana nemerere yo egento hata chigwanchira kendere kwenekwa ase wizara yaye. Education is not just academic, it is also discipline. In fact, 95% of your success must come from discipline. So I want to encourage you to continue being disciplined and to continue being focused. Wazazi wetu nawaomba kwa heshima kubwa tuongee na watoto wetu wakiwa nyumbani ili tuweze kusaidiana na walimu. Ndio watoto wetu wakuwe na nidhamu. Ndio sababu wale ambao wako na nidhamu hawajaharibu mashule zao. Aso mwega wariganigwa no mujumbe wensemiga umuske Zairi Janda no ikirenwa na barai ao nigo chinga kecho akwanire mireberio babekire unencheremo yoko yesiria. The government inatengeneza kitu inaitwa multi-stakeholder team
ambayo itajumuisha walimu, itajumuisha wanafunzi, itajumuisha wazazi, itajumuisha watu wa serikali, itajumuisha watu wa unions, itajumuisha wale watu wanaitwa sponsors kama hawa Quakers ambao wanasapoti shule, ili wote tuketi kwa meza tuongee, tujue shida ya watoto wetu ni gani, na ndio tuweze kupata suluhisho ya kudumu, ndio tusikue na shida hii tuko nayo katika mashule ambao zinachomwa mpaka kwa shule nyingine. Kwa huzuni watoto wetu wakapoteza maisha. Asense mwende kuboria niko kwabekwa gokogendera kubwaterana na bubwatani ao ili gukine birengo bya masomo iga Kenya gento yoka kera chiko konya boroki kwa ko bakendi gyonsi kilibaganete asobogima. Waziri, wakati historia ya shule hii kubwa ya Gianchere itakapoandikwa itasemekana kwamba wewe ndio ulikuwa waziri wa elimu wa kwanza kuingia mahali hapa. Ama kwa sababu nimefanya yale ambayo nimefanya. Hii shule tuliweka 4.7 million. Lakini bado haitoshi. Mimi nina kama mjumbe nataka kukuomba utusaidie tujenge darasa mpya 8 katika hii shule ya Gianchere Secondary. Uniform weye nkonye beke keronko genda chi school. Naende inkonye beka gosegeta abana babaitonga ekero begete uniform teri e punishment. Ngogo prepare mambiende ankyo na boko bomugambi bunanchega iga. Ekina kiekerenge kenene kyandetaga. Engana igoro ichinsa barokigwa bagotimaka nigo boigo ya kwanirwa onse iga asumukia boko ene kebuna ibirengo bya masomo bya Kinigwe. Lakini mtoto akilala 4 hours. Chinsa inyora ile, no concentrate. That is a discussion for a better day. But what Mama County knows, it's good to work hard. The teachers are here. Yes, you work hard, you work smart, but at least also rest smart. Nkorobo terega taseni kiaga tembe, korega se county ya Kisii, litera nengoro kwa Daniel Untiri. Naboigo umuwaziri oyoyo bwechisembi nigo alitukulia rero abagakora barayibande ase omuyega bwokwena nebyegwa asa borokigwa bali bakolete bya asa matemwa manene y'omwaka eta beskuru ya Sirunga okomura magacho a multi-purpose hall ase skuru eyo naboigo okoigoro kwegeti yechigo soli chomupira bwebikabu osomanyikanite na basketball ase skuru eyo ya Sirunga boigo nigo ase skuru eyo abereka gukwanira igoro ya magendero yechipara ase ebunge ya West Mugirango ase bono muri kitu Fatgard Gisemba abereka gutwariganira roboti ru asenchira iriyo wikirano. Umuwaziri oyo bwechisemyo moske Julius Migosi Ogamba nigo ritkoria rero ara barayibande asomuyega bwokoena na ebyewa asaborokiwa beskuru yabanyaruka ya Sirunga abo bakorete buya asamatema manene yo mwaka oheta 60 million for the completion of this multipurpose hall. 20 million is on the way. Iko tayari imetolewa inakuja. Ili tuendelee na hiyo maneno ya multipurpose hall hii ambayo itachukua watu 3,000 na Skego Convention Conference next year mnataka ikuwe ready by then ikuje kutumika. So we will add the other 40 million from the ministry. It makes it 60 million. We complete this multipurpose hall. Umuyega oyo iga nigo ikiranwa nabarai aho egati yabo omoske Steven Mugaka omubunge bwe county ya Nyamira omoske Jerusha Momanyi oria okitutu cha North omoske Chavet Nyakundi oria omochore bwe kyama kya ODM omoske Irene Mayaka oyo okibwezi omoske Mwengi Mutuse omoske John Bwire omubunge Otaveta nabaigo omubunge okimereri omoske Dismas Paraza aiga omuwasiri Migosi Ogamba nigo akwanera igoro yobwagachi bwe University ya Nyamira. Watu wa Nyamira waliuliza maneno ya university.
The president promised kwamba tutakuwa na university pale, na akaamrisha Ministry of Education na Ministry of Defense tujenge ile university. Leo hii hiyo university inaendelea kujengwa, na Kisii University ambayo ni mentor ya hiyo university italeta wanafunzi huko kutoka mwezi wa 9. Aseskuru yeiga ya Sironga nigo boigo banyorire ogosirwa okonene korwase omobunge Stephen Mogaka maiga yere kubaigurira bene egeti kya basketball. And the purpose of this pitch is not just another pitch. I am challenging us, learners, in congruence with the CBC. Let us develop talent. Let us develop skills. I look forward to the day when from this pitch, I will be signing my girls for NBA basketball in the United States of America, courtesy Sironga Girls. I have a dream. Boigo abaraya baiga mbakwanira magenderero anene aria yechipara imeye bunge yeiga ya West Mugirango. I want also to assure the people of Nyamira ya kwamba ile barabara ya bondeni Magombo pesa iko kwa budget, contractor tumepata, tunakuja na rais kuanzisha barabara ya bondeni Magombo, hata watu wa West Mugirango pia wafaidike. Usiege gutengana otogi mumurakieni motogie amakoro mondo nkoreire para West Mugirango na ni umane mondo kongagachira chinyomba gasironga na ni umane omondo gocha komentere para yelami kursironga ga ekegianchore soke e town na ni umane omondo ongeire chibe kokorere holieje. Chingaki echecho siasa chobo kabira nigo chatuguterware ase barekana komoraga ebiara oyo kabeire omokonyi wo murayo monene bwense omoskeriga Gachagua ambao tuliwafukuza sasa wameshinda wakileta serikali ya Kenya. Nataka kuambia wao they are conflicted, wanaongea kwa hasira kwa sababu tuliwatimua kwa kukua wakabila. Sisi tunamwambia akuje hapa hivi aone shule ya kitaifa ambayo iko na makabila yote 47 ya Kenya, ndio waache ukabila wake, tuache tuunganishwe sisi wote kama jamii moja ya Wakenya. Hingo reporter Getembe korega seskuru ya Banyaruka ya Sironga egotoka meye wodi ya Bogichora West Mugirange County ya Nyamira. Njefatigad Kisemba. Aba watani bekia magia Jubilee na boigo baria baraikurwa chiwodi isano imeye bunge ya Kitutu Chache South imeye county ya Kisii nigo babiri bakogokera etaro yo mukonye bo muraibu kiama ya Jubilee Dr. Fred Matiang'i eikia eta asibate biribuna nigo yalentete kyorokererie kia asomugusi na nene okomenteka kumubaro ime ye kiamekyo murikito Dipon Asanya na roboti ruo asoboime. Oyokwana ne chairman ya Kitutu Chache South Engineer Justus Mochoge na aba murochi mutuge ya Bonspi da executive ba Jubilee Kitutu Chache South momanyete almost a week ya elire ntwa bwata wa Jubilee presidential candidate ututarire da sensem ya ito ya Kitutu Chache South muske Dr. Fred Okengo Matiang'i so yorero etwataka kumwakira mbiamuno ase ogotara kwaye atari tugocha se constituency ito ya Kitutu Chache South agachaga tutarira ari Nyanguru akanyora abantu ba Nyanguru na abantu ba Kitutu Chache South akaba address naenda agacha se ito igandara chambiri ase echiro naenda akanyora abantu ba Kitutu Chache South ndaba akaba address igeto kumwakira mbio muno nende mbia muno aso tutarira wirwa Kitutu Chache South naende twataka komotebyo gotara kwaye nkwagera ukamenta registration ya members kurwase ground tuanyori registration members. People are now more interested kwa register as Jubilee members. In fact ekyo egiatoire epusti enene sana point ende ya gatatu nuko arch abantu bagito bonse bagusiya simwabeta
mo make sure that you support umuske Dr. Fred Okengo Matiang'i as a candidate waye. Nkroko Mheshimiwa Jane Justin. I'm the chair lady Women League Kitutu Church South in the party of Jubilee. Nchego ngo chwanira abangina baito bari chinka buna tebi abana babwata chikura sobonge nantito bwata chikura sobonge buna abangina kere mechano yon spin toko chitwa yache story emuroche binto nabigendera takanya yaito abangina twachandikire na keto chandegete mbuya tobwatie kura tokonyo mwana yego itobo gambi egera acha kotokonya nero Rafix Kenya yaito ndoroko mwachikuro na okabaro mugusi ngo toko mwachikura uno muntu urakore gasi tugusaba abantu bonse ba Kenya Dr. Fred Okengo Matiang'i gamanyikanete koba a performer kararenge Furious Ministries kuru ICT akagenda education akagenda interior, he left a good mark. So is Mr. Fix, and we are urging Kenyans to allow Mr. Fix was a come president egera fix this country. Wetera ebikore byogosambo gwechi skuru hasi chinsemo bono nige bitambokero bya bwango mono bya chakiri kwemokiwa amone chinsemo chiria chitenenerete chisemi ogosambo gwe skuru yekerwo CCF omukubi oeta nigo koirire obonche ligokorwa ase skuru yo ase John Ogutu nerabono orumuro kyomuya ase skuru yo korwa konyora ali ase meza comprehensive oyo kabero mwalimu manene ase skuru yekerwo Julius Nyamboki nigonere agenda ase skuru yo yemesa limolioka gukona chinga kyo boncho lyo bwarenge gokorwa omotenenere bwechisemi sub county ya Kenya Gladys Lepishoi nigo atebire buna bono bwobati boyo na Bible nigo baganigo kolenta abana babo ase skuru yo eli bagendere kwenyorera amasomo abo mulikito Gilbert Kobe na roboturu asubime Magera yeskuru ya ekiribo CCF egotoka ase subcounty ya Kenya kunyara kobage kubwata umurero ase chintunda isato abayigo abayiboli bense meyo kuraramekera obotuneri bwatebekanete koba obobe ase skuru eyo bwayireire oburukane yikunyara kobage kobaho mwana kichichi wa hapa shida hapa sasa ni mwalimu mkuu. Mwalimu mkuu amefanya hii shule kama biashara yake. Kila kitu yeye ndiye anasupply. Nikirudi nyama ya kuliwa ni yeye. Wafanyakazi wanafanya kazi hapa pia vile vile wanafanya kazi kwa poma yake na biashara yake mgongo. So we need kuna nyama ina supply hapa ndani. The supply ni kichana ya Nyamboki, ni Nyamboki mwenyewe. So tunafaa kuuliza. Mahindi inaletwa hapa shule. Ni fata indro. Ndiye ako supply kwa hii shule. Tunafaa kuulisha Nyamboki. Is this a grandfather's asal ama nini? Ono ewizara yechisemi yanyakoba ikuimo kigetambukiro nikyo okomochencha omwalimu manene bwe skuru iyo Julius Nyamboki Malimbu ocha ase skuru iyo boroso ya emesa nabo yigo omwalimu omanene bwe skuru okabeira ase skuru iyi emesa John Ogutu ochire muna omwalimu moya ocha ase skuru ya Ekerbo CCF. I'm here on behalf of the Teachers Service Commission to introduce to you a new head teacher for this school, Ekerubo CCF Primary School. Mr. Ogutu has been transferred. His services has been transferred from MSA AICK Primary School to Ekerubo Primary School. Mr. Nyamboki Julius, his services have been transferred from Ekerubo to MSA AIC Primary School. Nyamboki urusiriwa oirwe MSA boje. I'm speaking that on behalf of the Teachers Service Commission with authority. Okwanire ase kwani hapa yeki ombekeligyo kolikaba ali mugokeria tebire na bogego karakerekieke abokerego. John Ogutu olire ira yo guchikoikerania ali ataranya kobaga okorwa ase guchikubotesibwa na bali abogwatani bechisemi nabego kinie kanongi yechisemi ase skuru eyo. Jambo la muhimu ninawaomba ni ya kwamba shule haitakuwa mimi peke yangu ndio naongoza. Community nitawahusisha nyinyi ndio hii shule iwe. Nianzie chief, area MC, mpaka clan elders, mpaka pastors, priests. Hao wote wana jukumu la kufanya kazi hapa shuleni. Mpaka yule wa bodaboda, mpaka yule ako kijijini ana jukumu ya kusaidia
shule. Kwa hivyo shule haiwezi endelea bila community. Watu wa maana stakeholders ni community. Ndio shule ifanye nini? Iendelee. Yangu naitwa Hilary Omai. Mimi ni Esukuru iga iyanya ko bagigutwara obututukanu gwetera no gusambwa okwanya ko bokwirira abayuri abayiga kurage ebyara ebintu ebinge banyara ko bagotewa na byanya ko mune bitango ebirira esukuru igutwara obakongo obwo. Shule imechomwa mara 3. Lakini tukijaribu kutafuta chanzo tunaambiwa kwamba mwalimu mkuu wa shule hii anastahili aondoke. Ya kuudi sisi ni ile analeta mbuzi ya biashara yake anaweka hapo, kila kitu ni yeye anajasabura hapo. Hakuna kitu anaachilia hata msasi yoyote hata kichichi asabura hapo. Yeye mahali ameoga bibi yake watoto yake, yani imekuwa ni kama benefit yake. Tumesema tumechoka, atoka. Yotenelete okolikia abalimu oyo kurwa Teacher Service Commission oyo nyakwa koleto mwalimu oyo migo cyesukuru eyo oyo nyakwa ko iro mwalimu oyo kabere sukuru eyo cyesukuru yemesa niganya ko bakweresera ngogotenelera ibonya ko bogo chencha aboyigo malembero cyo nyakwa kenekigwo oyo racho nyakwa ko ira abayibuli kurwa sukuru yiga bakigutwara okugenda gucya sobokare gwe sukuru yiga. I want to be very brief. I want you to support Mr. Oguto. Akobolingo support moro Oguto. He's a very humble He's a very humble head teacher. Mr. Nyamboke has done his part. Sisi walimu, where I come from, we say we are like tilapia. Unakulwa wakati ukwa. We can work anywhere in this country. Mr. Nyamboke has made a contribution for this school for the time he was there. It is time up for him to go. Awata abanyamboki otemira sare ko nyara bone ngaki yekirago soka. Andaka go semeri kula sebolingo linga malebero cyo nyako kwene kiwa na boigo abaworoki wachikanya ko bagutwara malemba soko tonko sokonyora amayiri yabo. Ngo botereka teme kurwa se skuru ya Kerubo CCF igotoka ime sub county ya Kenya ebunge ya Machoge bora we county ya Kisema Litane Gilbert. Abarai awani go bagendrete gwesokya eri kugikiria bikoro bya bana gusamba chiskuru asi chinsemo ukwana kurwa asi chinsemo chemeyega yebiriro nigo bono baganiria abayibuli kurenda abana babo anene aso kurigereria chimbwa cyabo nakubagorora libagalio kubatigira abalimu banyare koba bakubarera naho nagutumanya muri kitu Polycarp Ukara umwana siasa umuwakili Tony Muturi oyo olengete ekirogo kyobo Seneta Nyamira nigabere kawa ka etege chikamati ekikoro isiwa kunyaba ebikore byemerero ase chiskuru weta ningana yanyarako bagigusingirerwa amo negati abarai abo benyorera mabaga asimisangerekano yebirero eyo yakorekana Astinsem oimeye county yiga Nyamira musangerekano mutangani okorekana emeye wadi ya Kemera oyo bwate lyose lyokobolekero kyobo Seneta kurwase county ya Nyamira bwigoro mu wakili Asireta Tony Muturi nigagenda ko bagakobasegeta abayibuli kwanikina kurenda bara abana babona kumanya imicando yabo bagwetera unekire ya moyo gutanga ibikorwa byo gusamba gw'ekisukuru abayibuli watigire abalimu yibagalia kwa abana na Biblia pastor gutebire nga abana nekegwa gocha asukuru ibigasi ito una abayibuli korera abana kandi buna rero turega igandiro cy'abana bakiriti after no muyibuli irambo chingaki umani umwana wo mucyando kiyabwate kerale school mucyando kiyabwate keralenka so that umanye chingwa cyarenjiriki kyagari mucyando gotoke school mukuliringa n'abalimu ogwato mucyando mukuliringa sinde serikali ogwato mucyando ingana anyarako bagusingirira musini chief we location ya Keroka Township Asireta Kenindege uyo genda ko bagusegeta abayibuli kumanya chimbo cy'abana babo n'abali bagutararago komo abayiboli torenga abana koruka koko nawe n'umwana ubyari tumume na ndumume mubege skuli yanga momera mamira maragoba tiyako ile bireja ari skuli cheito chingi yesiko bati go samba skuli charge yourself to nyoro mwana tigere serikali nyoro mwana moikange nali toraji gokonile sa kukiumo kusi Asinsemo yende kulengana na Tony Muturi nigagenda ko bakamoche serikali azikalinganigo yagenda ko bayikorose chikamati chikokorobo tati yebikole biga byemerero gendo kulengana nera akiretege nakoteba no gusalia ebiro kenye gidukuru nga task force chiro kora mirimo
onye mutete gutubirire bintu ligie ikamati ende chisaranze eligereria mangana kabunaye igo konyo motoka teringa torose kamati ichukurigereria bintu byagendereire manyaga yasiya goreki yakure chikamati chine chiari kurumaga chiarigereire kuremerero twatware kuru 1992 until today chiripoti chichire chiobisha serikali ngituta kuimplement those reports so that tunyari gutanga ubogore w'igikuru kiri omweli oye nigo musina chifu yiga kurase allocation ya keroko muske Ken Ndege agende ko bwagosige buli na ne bali babwata basaba bwata chimbo chitari chingi ya gwesokya na ko basokya mwiso marore lika lyogotiga ebikora bune biga bya leta mabe yo goitwa asubusaganwa kiago bwatia sheria ni mzuri na wewe kama uko na mtoto mbaya your days are numbered soka sikukura na ekebege karveki inkonye banda waito mbabu atirisho ni capacity beyond where they are egingo report ligetaseni kyo bonjete kya gatembe kuruiga imeye county ya Nyamira inchego nguru kwa Polycarp okara Wanchomo ligereria roboti rwa Polycarp okara na rugutwira somutimuko makebwe kionga chinsa ibire tobase guskare ngwira na tule asige kagetari gitambe ine kwabiri gukorya roadshow track iyo bwate yogiriya iyo iratigo mu musogo cyase abategereri ultimate roadshow track experience neyemo y'ubungenjo bunde kwabiri gukorya track yiga ya roadshow iyo rakorere product launch use emesangerekano ya gesiasa brand activation use emesangerekano ya cooperative egatiye roadshow chinde chinyinge bono nigo twakoretere track yibwateri bagariya eyekerero nabwigo ebwate ebintu byonsi bya sound system eyogiriya nigo liri ya kigima eryo lichujugire ligo kwana nechinguru nabwigo likira bantabange nigo babwate chi DJ Chanjere chi MC nabwigo track nabo kugitumika asobokorera live performance nigo tukurwa obokoreri wito chinsema abuna bono Nairobi, Mombasa, Kisumu, Eldoret amoneji county chonsi imeyensi ya Kenya street ya goteka babuna street ndionsi chingaki obunjeli bwago ne biasara byakinirwe aka esimgwetera senamba 0704765412 nyora chitrake chika eldio oikera bantabange Filing season, the most dramatic time of the year. Ati file and pay. Me you was any stress. Set a deadline be June 30th. Sio wasi extend. Sindio? Kwani kuna kulipa? Kufile ni kitu moja, kulipa ni ingine na lazima ufanye zote. Simi nadhani hiyo ni ya watu wenye wanafanya kwa maofisi. Ai wewe acha kunienjoy wewe. Mimi niko jua kali. Usipolipa unachapa mapenzi kila mwezi. Hakuna kitu ni stress kama kufanya tax returns na kulipa kodi. I'll get somebody else to do it for me. Last year I filed bail. Kwanza mapema. I filed it on June 29. Lakini ukulipa, ndio maana uchapo mafanya. Hey babe. Kwani whose side are you on? Nilisha file na nikalipa kitambo for my salo na pia my side hustle. Hata ni rahisi. Round hii, make sure umefile returns. Na ya maana zaidi, umelipa. Jijue, halafu jibeta.
Karibu na ndo mwanchumu ligeriria elio ngendere gukumanya ase kiunga chinsaibere chingaki gosenigo oyole umujumbe bwebunge ya Nyaribari umuske Nolfason webunge ya Bomachoge umuske Nolfason Obadia Barongo nigabereka wesokia na gukwanira igoro yo muswada o 2026-2027 asabereka goteba buna nigo abajumbe babete bakoyuakira ekoko nabo igogwetiwa elio ochikobari chiko asebono oganyirire ochikobe kwesei hamo no muraibense gukwana kurwase yabisiaye nigabereka goteba buna nigatabete koyetia omuswado yo asekeribuna nigo orengete omwananchi na goteba nigo ogendrete kumumiga omwananchi obotambe asaberega kubuli serikali enyare ko bage koyorigereria nabo igokorigereria ebirengo by'obugima ase abananchi bagendrete guchandika na kubunone ndagira bakoria na kuboria anyare ko baga kuigwa amagani yabo. Muswada wa Finance Bill 2026. Mimi nimepinga mswada huo, nimevote no katika bunge leo pamoja na wenzangu waheshimiwa 44. Lakini tukalemewa na wabunge wa upande wa serikali 122 ambao walipiga kura kuunga mswada huo. Kwa hivyo sasa mswada huo utaelekea katika State House ili uwekwe saini na President Ruto ili serikali ya Kenya iweze kupata njia ya kutafuta fedha zaidi, bilioni zaidi ya 90 katika kuisaidia kuendesha shughuli zake. Mimi nimepinga finance bill kutokana na kwamba gharama ya maisha imekuwa juu. Wakenya wamezongwa na shida chungu nzima. Kumbukeni bei ya mafuta imepanda. Kumbukeni kwamba SHA ina changamoto. Kumbukeni kwamba capitation kwenye shule haiendi. Kumbukeni kwamba bei ya stima imepanda kutokana na bei ya mafuta kwenda juu. Wakenya wanakumbwa na changamoto nyingi sana. Kwa hivyo kuwaomba tena zaidi ya pesa 90 billion tena kutoka kwa mifuko ambayo tayari haina chochote ni kuwalimbikizia shida. Kwa hivyo mimi nilipinga mswada huo kutokana na hizo sababu. Mswada huo ulikuwa umependekeza kwa mfano ushuru kwa nguo za mitumba. Unajua Wakenya wengi wa mapato ya chini wanategemea mtumba ili kuweza kupata mavazi. Mswada huo pia ulikuwa umependekeza ushuru kwa simu. Wakati ukinunua simu ukiwasha tu hivi huwa inakataa kuwaka kwa sababu haujalipa ushuru wa 20% ambao unajulikana kama excise duty. Kulikuwa pia na pendekezo kwamba KRA ipewe mamlaka ya kukufanyia assessment ya kimo cha ushuru ambacho KRA inafikiria unafaa kulipa. Nebiro umuroberio OCBC ogendrete kuiremeri ase sekta yechisembi asabona babwatani bagendrete gusegete byagwa asabarukiwa na yamagega ya Patrick Lumumba oyure neganga yokurigia ekerugo ky'obujumbe bwa Kitutu Church South abeteka gutarira eskuru y'oburuso ya Kiamwasi imeye ward ya Kitutu Central chikaki echo nigabeteka gukwanira ekerenga ky'ogoserio obotaka kurwa ase binyoroime kurwa ase ebunge yo Dipon Asanya na robotiru asobwime. Esegeto asabibuli no kuigereria ebyengwa asabana babo ingana yerira bange kugendera wesokia na kubiko koboko anena sobosira chitalanta ao ansi chiskuru itukulia lero nigo yokurigie kirobo ky'obujumbe Kitutu Church South Patrick Lumumba atarira eskuru yoboroso ya Kiamwasi asogosira etalanta na chirega ya Kiamwasi primary school en school era ese constituency ya Kitutu Church South na chirega iga kote ya bali baito ya mono sega sawa kwa en school bata bana angemia nane
gukera abana baite mepira tegera banyare abana baite chinguru banyare gukesa ball kyarwana abana baite tutaba ikityanya na kyoko nyora bono ngusamba chisukuru kiroro asetaro yaye nigaumerana n'omwana uringi n'okugania anena sugusirwa ase chisemi eng'ana ateba abana baria babwate okugania asogosoma na bere buya banyare kubwatwa okoboko asogwikirania endoto yabo umwana oyo n'omwana yani umwana omung'aini wagasomere skulu umwana oyo akorwa asogotaka orobonane lakini mwaigura ngoteba kila siku asa mang'ane basari lazima kuwe na criteria kiatoko nyoru mwana mno yore intelligent ogotangana esukuru oservo school fees na mimi kama Lumumba nateba esenda nyare gokonya ikenyoro nyare gokonya chingaki echecho ni gobona aliera yogo chikogenderera gusira anene abana kurwa chiamate chirije chintaka na boigo bali no kugania anena sogonchulia magima bankyo anena sukwirwanirira konyora chisemi kisha mna abana bari deserving baraba taka baraba ngai bataba tinchi ndayo msipakoni temna Lumumba na tayiro mwana oyo ni ndeme no mbono na make sure na mukonyiro kia chaira ni school na ni chento ngenda kwa school ya headmaster kuranga chinga kono mwana kurega ase skuru ya Kiamwasi ward ya Kitutu Central ibunge ya Kitutu Chache South me county ya Kisii liana ngoro kwa Dipon asanya Naboigo niko bono umuraibwenzi ya Kenya Daktari William Ruto aganyire kubeka SAE ase budget y'umwaka w'ekirububire 2025 no mwakirububire 2025 magega yowetiwa n'abajumbe obutuku bugukira lero ani gagocha magega y'abakenya aneneke golekeria Gen Z kurubekana aso mwaka w'ekirububire 2024 eri kwamereria budget y'umwaka uyu ekirete umuraibwenzi gutabeka SAE budget y'umwaka uyu Brian Nyakundi otwariganirie robot you. No mwaka w'ekiribu 2024 abwasaba Kenya bange anene mono ekigori kia Gen Z yesogetie ili kwamiriria finance bill y'omwaka uyu egento kirete abande gusiria amagima abo n'abande utigerwa chingoma okwamiriria okwo nigo kwanegatigwe goikera ensemo y'abakenya goswase bunge abwase ebunge yo yabeteretie umurai bwense umuske Daktari William Ruto otuguterare omuswada bw'omwaka uyu. I concede, and therefore I will not sign the 2024 finance bill, and it shall subsequently be withdrawn. Kurende omwaka uyu bw'ekiribu 2025 nige bunge yaitirie omuswada umwaka of Finance Bill 2026-2027. The ayes, electronic vote 103, manual vote 19, total 122. The nays, electronic vote 36, manual vote 4, total 40. Order. Abstentions nil, so the results, the ayes have it. Ebunge enene gwetera ase omo-CS Mbadi nigo yaitirie omuswada uyu maiga yogoteba buna nigo yabete gegukwana n'abakenya abo bancheranite n'omuswada uyu. I personally led extensive public engagements with Kenyans from across the country in the last 1 year. This was meant to get their views and inputs to the budget that I am presenting today. For example, I met youth and business community, particularly boda operators, Juakali artisans, leadership of the Mitumba sector, and scrap metal dealers. I also engaged extensively with members of the Fourth Estate, and in the process, launched their Financial Journalists Association. Additionally, I traveled to various regions and conducted numerous regional dialogues. No nyama ega y'omuswada uyu gwetigwa obutuko bugukira lero okubulia kwa bakenya nkolinga
ebirogo by'abajumbe mbirene ng'encho ase omo Kenya ekiagera abajumbe 150 na babere boka nabo bagetekura ase abajumbe 349 okubulia kwa kabere nkolia maiga ye budget wetigwa omo Kenya na chiekoba kagotwara obugima obwororo ginkolipoteri egetaseni kia getembe elietaliane Brian Nyakundi. Bia mono sana mwenchumo ligereria na gwikira buno ko yabuturira maya asenchira ereyo boikiranu tugwakirembia mono ya bene asengencho ko echora kuyibwatia kuligereria na bego kuyegena Getembe TV. Urenda sigika gitarie getambe tochukumerana nere omo MCA omo Simba omo Skebaus Mairura uyu turachugukwanira mange igoro ya siasa ekigendete kwenekiwe me county ya Kisii ward yaye ya Masimba nabo igo ekerabwate eganga yoguchukurigia ekerogo kyobujube genda kurigereria Getembe TV tobasa guskare egekugera nkoirana turi asigika gitarie getambe elio togendere gusanga tobwateranire nere Wilson Makori kurugalia sensemo yebimanyirerio DJ Atsen kone kirio ginechi bicha byago ikire na inche ndigo nkuru kwa Ruth Kemunto tobasa guskare Baraka ninjo ninjo Getembe ninjo dorome ninjo mangana mazi ninjo bangina ninjo aye muma yali tomole gati muma yali tomole gati gete yara muma yali tomole gati gete yara muma muma yali tomoro manye kuri omoro yatigegete igonga muma teri kubwata baiseke ekuri uri bori omugaka munyana umucyari nero moro paka na kitanga kya mokono muma yali tomole gati gete kuna kitanga kya koboko teri kubwata baiseke ucyari se bakire kimuma kukwa kore bintu gwakora umucyo kwa bwatire kimuma osembo ngainere lyo osembo ngaranga kwa watwara wange njogete osino mwetwe kankobogeka kwa mayo chigotiana nga muma kwa bwata kimuma cyama yo kebora no mucyo kona paka na gitange kya koboko lakini gyati go boiseka abagitange yabo kona abachokoro kyagenda baka baba chokoro muma yali to molega tige kona gitange kya koboko Baraka ninjo ninjo Getembe ninjo dorome ninjo mangana mazi ninjo bangina ninjo Tuko filing season, the most dramatic time of the year. Got to file and pay. Me, you was in stress. Set a deadline be June 30th. Sio wasi extend. Sindio? Kwani kuna kulipa? Kufile ni kitu moja, kulipa ni ingine na lazima ufanye zote. Simi nadhani hiyo ni ya watu wenye wanafanya kwa maofisi. Mimi niko jua kali. Usipolipa, unachapa mapenzi kila mwezi. Hakuna kitu ni stress kama kufanya tax returns na kulipa kodi. I'll get somebody else to do it for me. I filed it on June 29. Lakini ukulipa, ndio maana ushapofanya. Hey babe, kwani whose side are you on? Nilisha file na nikalipa kitambo for my salo na pia my side hustle. Round hii, make sure umefile returns. Llevo una moñera de chega, me machine